Sara Charukunda TV wese shanjara rukushumura rushozo rwa Nyamwire kuronda miza tugambire na kuno busasi ubwo abantu barukora bamukuronda miza marunji itokiza ubuca miza kitwine kunuya amizi ntugihahare ntugihifo muranga kandi amizi numureba ayitukutura ko haringwa kwine nsozi twine nobuzo bwo maka amizi ombwire bwo musanano goma gabagata kutambara okiza hijube domana no gitwara mukasese mutanka kurwanira hizuba okiza kwikomuka utandika kuyombana nomushije ogumero mbwa maraya ahizuba ko uza bana okora yoki abwe nsonga yamizi kusanga gata kutambara hate kikonde cyaka abakaza bato omushije amugira tati yogumire eje shaha ugumirenka ino kwata hamizi totaha kandi ahamizi ngabagine garyo harkar kuzafuta hamizi nensozi turemera rwito bakazi omwe twina abana omwe tutekire twasiga tutekire twakurugayo tusanga jamu wena namizo ngiza kubi Charukunda han hayihirire kuterera government omuranga ngo nubwe bwire government hurro kushaba kwabo ebahereza mizi marunji kemu gananyeza government eteke mu leta mizi buryo mwena tunga mizi kugira ngo buryo mwayikamizi kandi buryo mwe ukwara afuna mizi areke kubonabona no kuzako kuyife kuzafutembe nsozi kuzakuwenda na mizi bwanyuma yo kurena kwejo mnyishenjero kazahabwa bushenyi Anet Katusime mdishakwatanise n'ekitongore cha National Water and Sewerage Corporation batanchire huru yo kureba ngwe na kuyabataka yaho mutwe gwo mukazogo gutiko kutahachi kurika kuriya kiza kuri y'amuranga kutamiza kagenda yo korire omutwe gwo mukazi no gwo kuteka tekerekaye omutwe gwo mukazi no kureba ngwekaye yagire byo kurya omutwe gwo mukazi no kurangu yayambo mukazi omushija we eka yawo yarga harevemwe yaza harevendije orukure ekitongore cha National Water and Sewerage Corporation no muri bushenyi Engineer Sam Chigundu nagira ngo cyanga cya ruhumuro cyurukubi munongo mbuhereza bwa mizi marunji ruhumuro yona enebyaro 32 konka itwenga kitongore twine mandate okujanjaza mizi ombyaro abina bushanju ebyaro bindi biri under district National Water and Sewerage Corporation okuzanzaza mizi omuri ruhumuro sub county na Uganda yono kutwariza hamwe kandi kitwenga district tulizeru goma ndeo namani tokira gamba baga mtego kulikasua nangu budget yabo ni na mkaga basaza usenti izabasa kura pipes ikawanja National Water and Sewerage Corporation ebyare birikuza kutunga mizi harimu kasa yo kubanza hamwe ne yakabiro muri burungira hamwe na chamamari omuri butoma aho makagaru kurenge 15 garukuza kuganyirwamo amakuraga gashakwa Abraham Muganzi.